دەم باش خوێندەکارین هێژا و چاوانە هێویمەون هەموو باش بن. ئیرۆ میوانەیەکە نو ببن لەسەر سەدەم و ئەنجامین تێکچوونە میێرنەشینان ئەم بەهەبرە لەسەر و پەلا پێنج و چاران بکن. دوێوانەیەدا ئەمێناس بکن ئەو سەرهلدانی کۆت ساڵا 19 دەچێ بوون سەدەم چ بوون بۆ ئەو سەرهلدان تێکچوون و بسەر نەکەدن دەهامان دەمی دەژی چه ئەنجام بخۆرە ئانین و باندۆرا دەستوەردانی دەولەتێنجی دەربەژی لەسەر وان سەرهلدانی کووردا چ بوون مێدوێوانەیە دەژوەرە زەلال بکن. دەستێکی هەر نەتەوەک دخوازێ گۆ بریا هەولدانان بەرخۆدانان بگهێژن سەرخۆبوونا خوا. لبرجی گەلێک کورد ئێدی گەلێک هەولدان دانا و گەلێک سەرهلدان دانا دەست پێکردن داگۆ ئەوژی خوەسەریە خوا بژین و هەمان دەمێدەژی بگهێژن ئازادیە خوا. و سازۆمانیەکە دەموقراتیک و کۆمینال ئاوا بکن لێ هەر تمیژی ئەو سەرهلدانی نوان تێک دەچوون ژبەر گەلێک سەدەمان هەمین ها سەدەمێ تێکچوونە سەرهلدانە ژوەرە دیار بکن. یایەکی دەبێژی نەبوونە بەرنامەیەکی یان ژی لاوازبوونە سەرهلدانی ژی هێلا سەرۆکاتی بیردۆزی ڕامیاری نەناسینە دژمنێ خوا بە ئاوایەکی باش و هەمان دەمێدەژی ڕێخستن بووین. دەماگۆ سەرهلدان بەرنامەیەک تێدە نەبێ بە تایبەتیژی دەماگۆ بێ ڕێخستن بێ وێ ئەف سەرهلدان داویاوێ چ بێ وێ تێکچوون بێ ئەم بێژن سەدەمایەکی نەبوونە بەرنامەیەکی. دەماگۆ سەرهلدان بەرنامەیەک تێدە نەبێ و ji hêla rêxistinî serokatî bîrdozî ramyarî û nenasîna dijminê xwe bi awayekî baş wê ev serhildan têk biçî. Sedema diduwa dibêjê li hemberî Kurdan sorkirina netewên din yên weka Ermen, Aşûr, Suryanî û her wekî din dema ku serhildanek çê dibû dewleta Osmanî bi vê yekê xuyayî yanî dixwest bo nakûkiya navbera netewa de çê bikî da got piştgiriya hev nekin yekîtiyekê çê nekin û serhildana wan têk biçî. Ya diduwa em bêjin dijminahiya navbera Kurd û Ermenan de yan jî xristiyanî. Dijminahiya navbera Kurd û xristiyanî. Ev jî sedemek ji sedemên بۆ سەرهلدان بسەر نەکەوێ و تێک بچێ. سەدەما سسییا ژی ئەو بوو بۆ نەشۆپاندنا پێشکەتنên زانستی ji hêla Kurdan ve yên cîhanî. Kurd her timî direwşa tarîtiyê de diman, paşketî diman ji ber ku neşopandin cem wana nebû neşopandina zanistên em bêjin yên ramyarî yan jî ew tiştên pêşketî Kurd her timî ew tişt neşopandin lêkolînê zêde li cem wan nebûn bi vî awayî jî dimane direwşa tarîtiyê de. Sedema çara jî em ya siya ji werdeyîn neşopandina zanistên zanistan. Sedema çara Sedema çara ew bû ku ji xwe sedemeke bîngehîn e dema ku parçebûn di nava mêrneşîna de çê dibû êdî her mêrneşînek bi tena serê xwe serhildanek li dijî Osmaniya dest pê dikir. Yan jî dema weka me serhildana baban de me dît dema ku baban piştgiriyê êl hemû êl dibine yek û bi piştgiriyê didine hev ji bo ku li dijî dewleta Osmanî kar bikin. Êdî di dawî de ew hin êlên li herêma kifriyê xwe ji serhildanê didine alî û piştgiriyê nema didine babaniyan êdî bi vî awayî parçebûn çê dibê yekîtî tê şikandin dema ku parçebûn çê dibê lawazî dikevî serhildanê de bi vî awayî jî serhildan têk diçî. Bêjin sedema çara sedemeke bîngehîn e dema ku parçebûn di nava mêrneşînê de çê dibê. Sedema pênca Sedema pênca ew pergala fewdalîzm û êlî ya ku di nava Kurdistanê de belav bû. Mîrên Kurda yên fewdal duê demê de ji bo ku
هایش برجەوەندی خۆ هەبن یانجی ji bo xanedان û malbatê wana çitkirin her timî xwe girêdayê esmaniya dihiştin. Ji bo bercewendiyên we ew hestê welatparêziyê duê demê de li cem wan nebû. Çitkirin êdî ev xwegirêdayê pergaleka fewdal di nava Kurdistanê de derket her timî ew mîr û bekên Kurdan xwe girêdayê esmaniyan hiştine. Ev jî sedemek bû ji sedemên têkçûna serhildanan. Em bêjin ya pênca pergala fewdal. Sedema pênce ya şeşa xinzî yan jî xıyaneta di navbera serhildanê de. Me xıyanet med serhildana Ehmed Paşa de me dît dema got dixwaze got dîsa êla baban li ser lingan bigirê êdî birayê wî Abdullah Paşa êdî xıyanetê pê re dike û serhildana wî têk diçe. Sedema şeşa xıyaneta di navbera yan jî di nava serhildanê de. Xıyanet. Sedema hefta ol. Ol sedemeka bingehîna dema got êla dixwestin got êrîşî Osmaniya bikin. Osmaniya Sultanê Osmaniya xwe wekî xelîfeyê Îslamê dabû diyar kirin bi vî awayî şerê li dijî wan weke gunehekî mezin didîtin. Em bêjin sedema hefta ol sedemeka bingehîna ew jî ji ber got Osmaniyan xwe wekî xelîfeyê Îslamê ragihandibûn êdî şerê li dijî wan wekî gunehekî mezin dihate dîtin. Me dît di serhildana Mîr Mihemedê Rawandûzî de ji ber girêdana wî ya bi dewleta Osmanî re êdî girêdana wî zêde bi ola Îslamê re jî hebû. Dema got dixwest Mîrneşîna Botan bigire nava sînorê xwe duê demê de êdî gelek zerer da gelê Ermen, Aşûr ê Nestûriyên bêjin Êzîdî û her wekî din gelek netewên din hebûn ew wekî kafira didîtin ji ber vê yekê jî rastî tevkujiya hatin. Ew jî sedema çi bû? Sedema olê bû, ola Îslamê. Ya heştad bêjê pirbûn û bihêzbûna leşkerên Osmanî yan jî bikaranîna çekên giran di şera de. Ya heşta bikaranîna çekên giran. Li vêr dema got Osmanî çekî giran cem wana hebû ev serhildan nikarîbû got li dijî wana derkevî. Yani mesela bêjin serhildan pêdiviyê wêne û qasînînin got li dijî İmparatoriya Osmanî derkevî ji ber got ew na em bêjin leşkerê wana bihêzin yan jî pirin, xurtin û çekê giran cem wana hene êdî dawî li serhildanê tînin û vê serhildanê yanî rê li ber wêna digirin. Ev jî sedemên têkçûna serhildanan. Ya niha destûrdanên dewletên ji derve xwe dewletên rojavayî her timî xwestina got ji bo berjewendiyê xwe di herêmê de hay ji berjewendiyê xwe hebin û ji destê wana neçin her timî xwestina got Kurd wilo parçekirî bimênin û siyaseta parçe bike û birêve bibe li ser wan sepandire. Destûrdanên derve. Ev vê yekê jî hiştiye got serhildan têk biçin nexwestina got serhildanên Kurda bi ser bikevin. Niha xala dûa jî dibêje dibê bandora destûrdanên dewletên rojavayî li ser serhildanên Kurdan çûbû. Destûrdanên dewletên ji derve bandora wan gelekî li ser Kurda hebû. Ji ber got nedixwestin got ew serhildanê Kurda bi ser kevin û berjewendiyê wan ji destê wan herin yan jî dixwestin got êdî dîsa berjewendiyê xwe li Kurdistanê bigirin nava destê xwe nedixwestin got Kurd bigihêjin mafê xwe yê xweseriyê. Di heman demê de jî dema got Kurda didît got wê bên tengavkirin yan jî serhildana wan wê têk biçî çi dikirin xwe radestî hêzekê dikirin. Kî bo ew hêz em bêjin Îranî bûn, Osmanî bûn yan jî dewletên Ewropî.
وخرادستي به هزي كنج بوجو مالباطا مثلا نون كشتن يانجي خاندان واج دستي وانشي ما في خوا ينيف خوا سر جويدا مبدجيان إيديش دستي وان نشي جبر بيه كيجي هرتمي خوا غريداي هزي كيدشتن و دهمان دمي دجي اليكاريا هزي جدر بدكرن و دخواستن بو هرتمي خوا غريداي وان بهيل إيدي دولتين أوروبي وك كرد وك تشديدن وك كوبال وخوا بي بكاريزن دهاتن بكاراني دما شريعة عثمانية يبرو سارة كي دانا بيش كرد بود ودما شري روسا يبت عثمانية رأيدي روسا جدي سكيب كاردانين كرد دداوي دا سوز دانا وا بقوتن أمي ما في وجه بدنا وا ونجيوني وكما دهريمي دا کار بکن لی او سوزی و هر تمی دهاتن جوساندن و خرات کردن او سوزی خو اف سوزی هانا نددانا کرده سوزی گو خواسته جیان بکن بکیجن سرقابونا خو ایدی او سوز وکیم بیجن ندهات ندایی لفرج برگو بهزبونا دولتين أوروبية نتخواستن جو هيزك بتني لروج آبا كار بكي هرتميجي خواستنا جو دنابا روشك خراب دا بمينن و بارجكري بمينن دداوي دا دما جو عثماني و إيراني ناكوكيد ناف براوان دا هنا إيدي دولتين أوروبي بتايبتيجي بيجن إنجليز و فرنسا دخواستن جو چه لهفهاتنا كي جوارة چه بكن دا جو كرداجي بكنا بين دسلاداريا وادا أو برسجريكا عثماني وإيرانيان لسر سينور بو سينوري عثماني وإيرانيان دج أف برسجريكا سالة 1843 حتى سالة 1847 وكان بي دس بي قربو إيدي بريا أوروبيا أف برسجريك تي راوستاندن وإيدي أوروبي فينا خوا لسر عثماني وإيرانيان دبجرينن ودهمان دمي دجي كرد ده وهريمي دا قط مخاطب ناين ديتن يعني أفجي باندورة كجلكي بجنينية لسر كردا جبرجو وكي مخاطب ندهات نداين لي بكيرة تكليا وان هبون بعثماني وإيرانيان أفجي باندورة دولتين جدربة لسر كرد وكردستاني نها انجامين بو تيكچونا سرهلدانان بخورا عاني جلك انجامين خراب ونيني لسر كردا هاتن سباندن وكيان بيجن ياكي انجاما ياكي ياكو تيكچونا سرهلدانان بخورا عاني او بوغو كرد ما في خوي خبري ببرني جدستي وان دركت عثمانيان للشونا مير وبقين كردان نونرين خوا بجه کرن ویکی سیوانا گو کردا خوبه د سپارت ایدیج هولی تیرا کرن ام بیشن انجام آیکی کرد ما فی خوی خبری ببرنی یعنی جیه خسری جهولی تیرا کرن ما فی خوی خسری خبری ببرنی کردا وقت بيون ذاكرن ويلشونا واكي هاتن عثماني نونري الخوا بجهدكن و سيوانا جو كردا خبي دباراس ايدي جهوليتي راكرن انجاما ددوا او بوغو دما عثماني هاتن هريما كردا ايدي باجين ترمزن لسر كردان هاتن سپاندن الفيدري تشبو دما بو باجي مزن لسر كرداتين سپاندن ايدي دهمان دميدجي قلسبون بآبوريا كردارة تشيدبي و هر تميجي أو باجي قول سر كردات هاتنا فرس كرن إيدي هن بهن دهاتن زيادة كرن أو دماغو أو أنجام زيادة بونجي جالك جوان مالباطان دفج قولي خبردان جالك جي چون سر چيايان و هن جي جبرديلا وان باجان بچددان كچين خواين 8 حتى 8 سالا ایدی وکی دیاری ددانا کارمندین باجا. هم بیجن یاد دوا باجین کرمزن لسر کردان هاتن سپاندن. جهیلا عثمانیان با. انجاما سیاجی او بگو
لشکریان نچاری سر خورتین کردا هات سپاندن بوی آوایجی دما گو لشکریان نچاری دی فرض کرن گلک خورت بیجتین گرتن دورده چی دبی دی گنداده کارکر گیم دبن و بوی یکیجی آبوری آوان قلص دبی هم بیج نیاسیا لشکریان نچاری لسر کی هاتا فرض کرن لسر خورتین کردا هاتا سپاندن بی یکیجی بیشت گو آبوریا گندان قلص ببیش برگو کارکر تیدا کیم بون هن بهنجی تند بون نها امی پرسی نرخاندنی جی چاره سر بکن پرسای که بیجی رولا اولی دی تیک برنا سرهلدانان دا چبو اول مگو اولا اسلامی عثمانی خواهی خلیفه اسلامی ددان دیار کرن جبر ویه که جی شری لدجیوان ایدی ددیدن گو گناه کی پر مزنا جبر ویه که اول ام بیجن سدمکا گرینگ بو جی سدمین تیکچونا سرهلدانا پرساد دوان دبی چما میرین کردا نکارن خواه هر تم جی کارآنی نکا خراب رزگار بکن جبرگو هر چقاس میر جهندر و دروشکا نیف سر بخوا خودی وید سلاداریه بنجی لی آلیه کی دنده جی هر تمی خواه گریدای هیزه که هشتنا او الیکاری دانا هیزه جدر و او اف یک جی دبی سدم گو جواکا کرد بکوی ناوا روشکا خراب پرساس سیا آرمانجا دولتی روجاوایی لسر کردان چبو آرمانجی او بگو ندخوستن به هزبونا یک جهیز اندناوا پیش برکه دا به لاواز کرنا هف و مجول بوین و جبو برجواندین آبوری و رامیاری ین روجاوایی ین مطرسیدار دهاتن دیدن یعنی نخواستن گو هیزک بتنی لی کردستانی وکا بیکار بکی لی دخواستن گو هر تمیجی کرد پارچکری بمینن و او بخواب و بریوه ببین پرسا چارات بیجی رستا سرکا یا کنفرانسا ارزرومی چبو شخوا اول ارزرومی کنفرانس هات الدارخستن جهیلا اوروپیان و تیدا و هات با چاره سرکرن سینورین عثمانی و ایرانیان گل سر پرسگریک چی بودن سال 1843 حتی سال 1847 ایدی دوی کنفرانسی دا اف پرسگریک تیرا وستاندن و دولتین اوروپی وینا خوا دهریمی دا دیدن تجراندن لسر عثمانی و ایرانیان و دویم جاری دا ایدی کرد قط مخاطب ناین دیدن پرسا پینجا انجام تیکچونا میرنشینان بنرخینه مجور الفرجی دینان انجام سی انجام بخور آنی تیکچونا میرنشینان یک جی کردا ما فی خواه یه خسریه و خبری و برنی دهریمی دا ومداد کن و العثمانی لشونا میرو بگین کردان ایدی نونری الخواه بجه بکن سیوانا کردا خبی پاراس ایدی جهولی تیرا کرن انجام ددوا باجین فرمزن جهیل عثمانیان و هاتن سپاندن لسر کردا او کسین گونکاری گون باجا بدن گلک جوان رویان چیایا او یه دنجی جبردی لاوان باجان دا کچه خوین تمنی واجه 6 حتی 8 سالان ددان کارمندین باجا یا انجامات سیاجی لشکریان نچاری لسر خورتین کردا هات سپاندن وی یکیجی هشت گو کارکرد گندا دکین ببن و آبوریا کردا قلص ببن داویجید بیجی لیکولین گلو سرهلدانکا بی بیردوزی بی بکیجی انجامکی یانا لبرده اونجی ونی نرینی خوشمره بیجن لی وکی وندزانن دما گو سرهلدان بیری قسطن کرن بی اف سرهلدان داویده تیک جیچی جبرگو دوی برنامه یک هبی دوی او سرهلدان خورد بی جعالی ریخستنی بیردوزی رامیاری او ناسینا دجمنی خواه دامان دمی دجد بی سروکا کجیره هبی دا گو بی سرهلدانی بریفه دو بی جبو گو بسر بکبی جبر بی یکیش دما گو سرهلدان بیری خستن کرن بی وی داوی چی بی وی داوی اف سرهلدان
بسر نكبي وتيك بجي دوير دام دكيجن داويا وانايا خوا حتى وانايا قدن ونبمينن دنابا خير وخشين